Bo día. No sorteo dos números tentaremos respetar as solicitudes que están feitas por parte dos equipos. Así que imos a comezar a meter os equipos para facer os sorteos. Celta, Fensa, Zorca. Salesianos, Vigo A. Seis do Nadal, Coia. Herrera y Cores, Culleredo. Fundación Educación e Deporte de Santiago. Costa Ártabra. Cafés Candelas. Río Ulla. Maristas. Baxi Ferrol, Serantes e Instalaciones. Básquet Coruña, Leima, U17. E AD Manuel Peleteiro. Iremos quitando cada papeleta e colocarémola nun grupo. Unha vez que teñamos os tres grupos confeccionados, volveremos a meter as papeletas na urna para quitar os números. No grupo A, de Manuel Peleteiro. No grupo B, Salesianos, Vigo A. No grupo C, Cafés Candelas. Volvemos ao grupo A, Básquet Coruña, Leima, U17. Grupo B, Fundación Educación e Deporte de Santiago. Grupo C, Baxi Ferrol. No grupo A, 6 do Nadal, Coia. No grupo B, Herrera y Cores, Culleredo. E no grupo C, Río Ulla. E volvemos. Grupo A, Celta, Zorca. Grupo B, Maristas. E grupo C, Costa Ártabra. Vale, co cual os grupos quedarían confeccionados. No grupo A, Peleteiro, Básquet Coruña, 6 do Nadal e Celta. No grupo B, Salesianos, Vigo, Fedesa, Culleredo e Maristas. E no grupo C, Ensino, Baxi Ferrol, Río Ulla e Costa Ártabra. Imos facer agora o sorteo dos números. Neste caso, as solicitudes que temos son no grupo A temos o Celta e o 6 do Nadal. O Celta pide xogar a primeira xornada en casa, co cual asinaríamos o número 3. E o 6 do Nadal pide xogar a primeira xornada fora, polo que asinaríamos o número 1. E os outros dous van á urna, que son Peleteiro, Básquet Coruña. O número 2 sería Peleteiro e o número 4 sería Básquet Coruña. Isto de cara ao grupo A. No grupo B, que son Salesianos, Fedesa, Culleredo e Maristas, non temos solicitudes, co cual irían todos á urna. O número 1 sería Fedesa. O número 2 sería Maristas. O número 3 Salesianos, Vigo. E o número 4
Herrera e Cores Culleredo. E no grupo C, que son Ensino, Baxi, Riulla, Costa Ártabra, temos solicitude de ensino de xogar a segunda xornada fora da casa, co cual asinaríamos o número 1 ao ensino e os outros 3 van para a urna. O número 2, por tanto, sería Riulla. O número 3, Baxi Ferrol. E o número 4 sería Costa Ártabra. Con isto daríamos por finalizado o sorteo da Copa Júnior Feminina, cerramos a emisión e comezamos a continuación o sorteo masculino.